Mana jawarannya? Ya gua ngapa lu? Udah boleh masuk belum? Bentar dulu, masuk-masuk aja lu. Dulu kalau angker sekarang jadi tempat pemancingan. Kalau bawa jawaran jangan kayak orang cacingan. Bang, gua bukan cacingan, goblok TBC. Jalan juga lu kalau ngomong. Ucapan doa PA. Bang, emang benar dulunya tempatnya rawe, sekarang tempatnya pemancingan. Pemancingannya ada di Kali Pasir. Biar kata gue kayak cacingan tapi cewek sini mereka naksir. Lah tadi lo bilang apa? Cewek sini mereka naksir. No, kok apa? Gua meludah tadi barusan. Tadi katanya. Emang nih hari Sabtu banyak buset. Emang nih hari Sabtu banyak orang cari hiburan. Coba-coba rombongan gue diganggu, tak satu kampung gue bebesin dari comberan. Comberan aja lu katanya muka gue sepiteng. Buset. Bang, aduh. Apa? Bang dulu Bang, tempat di kerukut. Tar dulu Bang. Apa? Alhamdulillah, mudah-mudahan lu diem bego. Masalah urusan bebek tajam goblok. Tajam. Ini ambil lah. Gue pengen tanya kalau pikiran siapa sini? Lah iya emang lu. Bukan gue no dia. Bukan gitu Mir, kemarin gocap mau kaki gue somplak goblok. Enak aja lu. Lanjut pantun. Lah iya, Bang. Kerukut depan kampung Seruni. Bang, anak pam merah main di dalam gua. Gua tadi takut jadi berani, tapi di sini dari calon mertua gua. Siapa? Mana? Ini mertua gua. Lah. Lah mau ngapa? Lalu bego. Ya tadi gua mulu yang mungutin. Lu enggak tahu. Tadi dari mana? Dari sana ya? Tenang, juragan gua lagi ngodok. Apa? Hah? Oh, nyawer. Gatel enggak gatel. Dulu, alhamdulillah, syukurillah. Kodang lagi, tamil lagi lah. Kalau belum sejuta jangan udahan. Lu bujet mau mampu. Udah lagi, ayo. Ganteng. Alhamdulillah, syukurillah kalau ada yang hijauan lah. Tahu duit kecil lo. Bang, berapa dalam kali semanan boleh juga Bang tebarin lilin? Iya. Berapa dalam Abang punya mainan boleh juga Bang jajalin? Jadi deh. Sah. Tadi anak kecil enak lo goblok. Masa gua ketepeng monyet? Yang bener lu. Ganti. Ganti yang gini tuh yang muncul. Itu apa namanya? Sasabian. Yes, sasabian. Ganti. Orang kayak jemuran. Gor tadi nggak kayak gitu kalau mainnya Gor. Lu parah lu. Muka gua kunang-kunang bego. Pelan-pelan dong. Namanya buku tuh kayak gitu. Ya Bang, tahan. Jangan kayak gini. Oh, tempelin doang. Iya, main dong. Baru gue main ambil. Jalan lu. Lu diam aja lu ngomotin. Enggak Bang, males. Asal. Udah banyak. Asal. Itu benar. Gor, mendingan gor. Ngambek lu. Lolotin lu. Jangan ngambekan lagi lu. Emosi dia. Retak kayak bunyi bego lu. PA nih kencang-kencang jalan. Sabaran. Lu main apa sih lu dari kemarin lu anjing? Kemarin apa sih main? Gue yang bener Gor. Lu gila lu ngamalin gua aja lu kan. Tuan gue lu Gor. Enak lu 2 kali gaplok. Kali gocap.
Aku ngejipok tadi. Bukan lu matanya kecolok kor. Tadi nih mata kecolok lagi. Apaan lu? Lanjut, jangan diam, toko tonjok lo. Lo bakal sendiri begitu lo, orangka lo. Nggak boleh begitu. Yang paling kenceng lu doang, lu dendam sama gue tolong kan.